Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan ka. Ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kita sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem, makablawan kay amin nga awan labas. Ken mabalin nyo akita nagiti shoutout iti screen papagayam. Kastama iti shoutout portion ni Auntie Jor. No imuna anay parang kami iti shoutout iti screen ken shoutout portion. Ket sana nakahabol ti shoutout yo, makita yung ton iti sumaruno a set of shoutout papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Anapoluan. Agmasirib ka anak, dito'y drama tayo, o naidaytan ka. Ni Maray, di umawawag. Hello Maray, apingin mawag ka. Kayat ko nga min ngagsarak ta iti park ita. Apay ka tay. Ada masapo la maamuam. Ibagamon adi ti cellphone tapno amok may. Kan tapno saan ko napampanunutay no anya dayta. Di nakadi kayat ang makita? Kaya't ka makita siyempre talab kita ngamin. O matlagayam. O sige, urayan kanton ija ayan ti tugtugaw iti parke. Di mo liplipatan ti agbalon. Pagbalaw. Una, ayat mom no mabayagan tangag sarita. Apay adaw ti ibagam kanya. Ado Jakmut ammo no niya ti balunag. agbalon kay ti kwarta ken makmakan. O naidaytan kaka. Nay, apay dagita lut-lutum Frances. Balunag na ito nanang. Yung mangibatak tumot iti para ka na kayo kong tatang. Balunam kunam. Una lang, tagtagari. Papanam ayang amen tanasken pay ngagbalon ka. Idit ko ti kaayan-ayat ko iti parke. Ay unay daytan kaka. Nalutong na to. Isang gana kong nagiti lunchbox na ito ti pangkarga. Apay agpiknik kayo adwa. Mapaling batakas na nanang. Namun ko na naman, nga agsarita kami lang. Adalang ka no ibagana. Adalagayam ibagana ngem ibalunam pay iti daluson. Ay unay daytan kaka. Nagdakil mo tanday ta eko bag nga imot mo, Francis? Saan ka di akit daw mo retoy? Kunam nga agbalo na. Ngam nagadumot daytan. Saan ta may busa? Siguro, sa nga pulo aputahi dayta. Kun sa nga kaldero ngayon na po'y. Saan mo ta? Lunchbox lang nga dahin na po'y kan sidan na. Pinggan, malukong, kan termos. Ha? Unay daytan kaka? Kan pag-up-up ta. Ha? Up? Apay agid data? Yaplag ta adi ta semento, wano di talaga. Kasla ag-picnic tamutan Ta kabayatan nga ibagbagam ti kunam nga ibagam. Ag-picnic tamutan. Saanen? Agtugaw talaktan dito'y semento at tugaw. Nalamiis, isungap-apan ta. Anya nalamiis?
Matunokit di ti ugot mo ngagtugaw ata nagbara. Ay, unay daytan kaka. Diskompiado ak iti dayja maray. Apay ayala kay. Loklokon nan sama ti anak ta. Pagkunaam, Tila madaw-dawat kan ipagpagatang na kan ni Frances. aya, Uy, kas iti dayta, kinindaw na ngagbalon ni Frances. mas daawak mo't Agsarita dalagayam ngam kundi balon pa'y mo't itinaga daw. Sa bagay, mayat mutkit diti kasya tapno saan na mapanunot ni mariti mangan iti restaurant kay supaya paggastusan ni Frances. Ang lakay, madinsa tikas jay. Saan da pa'y ngagasawa ngam adon ti gastos ni Frances? Pagkasarin taidan Ay madi Adadan aparigaten na iti gastos ni Francis nga nakta no agkasardan. Naikit nga minday jayan na babae. Lay talaan, ti ko lang nga ibagam kanyak, Maray. Una, honey, syempre kayat kumot ngagkasartan nga oray huwes laeng. Nasaysaya at matlaang nga dapasala na. Kanday tayo magnata akas la reyna kan ari iti tinga ti simbaan. Abuy-buyaan ti kaadwan. Unay daytan kaka. Gastos laeng. Itad mo laengen kanyak ti gastuem iti kakasta abanag. Iso ako, isot ko lang. Ay ayatin ka nga mingkay. No saan ka lang ay ayatin? Sa anak mo manugot iti kayat mo. Rumbang laeng nga ayaten nak. Iti kasta. Ayaten kamot iti kasta unay. Isu nga intun bigat mo't laeng kat gatangen tati bagbagakten ka set of jewelries. Unay daytan kaka. Basit la dayta honey. Ne kitaem Arito sing-sing ken kwentas la dayta 20,000. Kalakaan pa yung ti pinilit. Tidak dumaasit kat 100,000 pesos. Sige. Tatno, awan may bagbagam kanyak. Approve. Agyaman ak unay, honey, sweetheart, mahal dungo. Ay, unay daytan. Kuyugan da kiti bangko na nam. Agibang ko kakadimanin anak, ay naggagat kan nga agibang ko, nasayat unay dayta anak. Adaboten 60,000 pesos sa kwarta miti bangkaw. Muna na. Ita, nayo namanan. Ay ka, very good anak. Ada para iti masakbayam. Agure kayo pa'y ananang ta sa anak pa'y matanalpas iti ibagbagak. Kuyugan da iti bangkaw, mapan agi-withdraw iti 20,000. Tamasapol ni Maria paggatang iti alahas na. Ha? Ayaw day-daytan kaka? Saan aya ang nagmayat ama arkusan iti alahas ti imak? Kada tenged ken lapayag ko lakay? Lakayan ti awag mo kanya kita? Tagkasarta mo ten. Apay asa nga iti munisipyo ti pagkasaranta. Ijay probinsyamin. Ti mayor ti mangkasar kadata. Isungay kanak iti 10,000 ta pangpaputput kumuten kini mayor-mayor. Anya? Anyan tumarin ngayon no. Ay, Diyos kay. Talagang agsasalupangan ti question mark iti utat ko, Maray. Talaga akas ta ti panunot ti basit ti panagayat na. Basit ti panagayat mo kanyak. Ta questionable ta panunot mo. Isungarod 10,000 laeng ti alaek. Sakto laeng nga pangbayad ko kini mayor. Panggasolina da. Ken pangkaandan tumuten kadagiti bodyguards na. Unay daytan kaka. Bodyguards. Di na daw. Talaga akas ta. Awan talak mo kanyak. Ita ama paneknekak dayta. Ket no awan talak mo iti may sa babae, awan met ti panagayat mo. Iso luk-luk kun naklaang Francis. What? Sakpay ti mangluklukukin ka. Kasano ket pagdudu anak, makapasakit mo ti kasta.
Mati kawak at talaga iti mapaspasamak dito lubong. Anya? Ang mala, tapno di mo ko na nga awan panagtalag kan panagayat ko ken ka. Itid ko ti 10,000 manan. Ngamnay, pag inanaamad ti Bangkok ang mga nunjak mapupuutan kat may kisap. Wala daytan ka. Apay mo't day ta babae tay naldaw mo't ngagpairwar iti kwarta a ribo-ribo. Uray kumamot ano gasot-gasot laang. Ha? Ay, imbaga kumatan na lang, no na ti pakaramatan ti kwarta amay warmanan. Apay no irwar mula aminan. Tapno awaan ng tinam na maumpay. Di pa'y kat awan mo ti mabati para kanyak na lang. Adakan ka no itod mo aminan kin ni Mare. Ano santa yawn? Talaga kasta. Ado dagiti makapagigto ta bambanag. Ay, saan ka maawatan no nasirib ka? Wano menel. Ha? Agmasirib ka, anak. Tapno di da kalukwan. Agmasirib ka. Tapno di ka mayaw-awan. Unay daytan ka. Nalpasan ti kasarta. Wan nga raw. Ngam di ta pa'y mo't nagkabalay. Ita, ibagam nga agabrod kan. Kat, inton Lunes pa'y gaya man. Surprise nga rod. Ha? Pakaragsakam timang panaw kanyak. Surprise nga rod. Inak agakop iti kwarta. Tapno daras ta bumaknang lakay. Ah. Promise, agmilyonaryo ta. Tadwata ngamin nga agakop iti kwarta. Agakop ka ditoy. Agakop akmut ijay. Ha? Unay daytang kaka. Kunting tiis na lang. Wala, mangtad kan iti pletek. Kun pocket manik ama pa ni Manila. Manan? Talaga akas ta dungo. Manungay manan. 10,000 lang. Ay, talaga nga ikisap mo ti kwartak, Mari. Mari, ribu ka na una yan, Mari. Relax, Francis Dongo. Kaaglup-lupyas ton ti kwartata. Awanan ati mabati para kanyak. Tapno di mamat ko na. Uray 5,000 laangan. Close ditan. Ha? Naglawag, Francis anak. Kurang ka iti sirib. Ang mga nalais kadagiti bambanag. Isungaw litek agmasirib ka anak. Agmasirib ka. Tapno saan ka amay ruruman. Nanang, Di na kamutan sardengan. Aging ga malabusan ka niti hustaw. Ultimo underwear mo kat ikisap nansan. Unay daytan ka. Nay, apa na kita nga arak? Ay, ag-celebrate ka kade, anak, ta napanan ni Maray, edi abroad. Aglumasak, aram. Aglumas ka, edi bye-bye ka, tagpakamatay kan. Aglumasak iti arak, taron di pukaw ka. Ay, talaga nga adun ata, inibos nga rudan ni Maray. Adon ti pukaw ko talaga natang. Uray ko man napukaw ko ni Maray. Basta sana napukaw ti kwartak. Kaya't mapukaw mo ni Maray. Kagurugura ko natang. Balang kantis. Manglilipot. Lalaki raw. Ayolay daytan ka. Saan mo't gaya manapan ija abroad. Napanlagaya medyo sudipan ang kaduwana ti barkada may. Kanya tinaramid na ijay sudipan. Napanda naglemes tatang. Kaya't masawan, nagpagunggandan adwa. Naglemes na ti ragsak tatang. So nagsapulan nila. Waswasan min di kasarmay kan lukubag ida. Unay daytan ka. Ay di kagdararasodos anak. Di nasayaan. Mapan ka agpaiwanwan iti abogado. Dapay mo't lakwartam nga aramatam.
Wano saan? Ang paiwanwan kay tinay public attorney ko nada. Tapno awan gastusan. Unay nga minay. Nala, ingka sa pulo ni Mare. Tapay sublim amen nga nalala na ka. Kasta talaga tiraminag na nang. Sweetik na dya babae. Sino katan na pa yan tinahagan na? Anya! Una lang. Namitlo ang nagsukat itinahagan. Anya ngay dagita ang nagnagan. Umuna, santa ti ibagbaga na anagan na. Di palakat satani. Ah, May kadwa, sinukatan na iti angel. Di palakat devila. ay unay daytan ka. Ita, Roxanne manay. Iso ngay naksapulan na itatao, itamat lang. Ay unay daytan. Lola, andaman damagay. Ano ka mo? Ha? Tagalog kayo matgayam, Lola. Kilala ba ninyo si Roxanne? Ano ka mo? Saan dito si Roxanne, Lola? Si Roxanne? Ayan o dyan, dyan lang. Ito tudo naman ita, istor anak ka. Istor nga ta ni Roxanne na ita, si Mare. Sige, Lola, puntahan ko si Roxanne. Pag Tagalog ak matlaang, tapasig mat at Tagalog, ti makasaritak dito. Sir, dito ba si Roxanne? Oo. Dito, si Roxanne. Ilan ba ipapachirox mo? Just kay. Si Roxanne ang tinatanong ko po. Oo. Dito ka, si Roxanne. Bakit? Magpapachirox ka? Kung di ka magpapachirox, alis ka dito. Ay, nadatan ka. Adatan, dito opisina ni Attorney Francis Anak. Ibagamon ti parikot mo. Anya ka diti, may tulong ko, Francis. Attorney, kaya't ko nga ipakanal marriage may kan ni Maray. Gumastos ka tinagdakkel, no kasta ti kayat mo. So nga, panunot ka kumanay bag. No, awan lakid diti plano manging kasarmanen. Saan mo nga ipakanal? Ipaanal. Sorta ka. Ay uwan mo't ngamin nga agpaiso Francis Anak. Damag ko kat 100, aging gati 200,000 ti magastos iti kasta. Arda ka na kita. So nga ibalakan ko kin ka saan mo pa nga ipaanal. Nawan pa iti riw-riw mo. Alright, kung naman talaga nagsina kayo. Nagsina dyan, Attorney. Kan sandaki di ngagkabkabbalay apulos amanipod pa'y iday. Kaya't ko ngamin na may publish, Attorney. Agmano ka? Bless! Kunamay! Saan? Damagak no may publish na dyan no maanal. Ipabindisyon! Bless! Ay, di kasapulan pa'y tipaday. Astinay. Amangan no, di kaya't asawa ni Francis kat ipublish. Publish. Ay unay daytan ka. Well, may publish. Saan publish? Ay, just kay. Ay, excuse me, Attorney. Baliwan mintaon ti makisarita tanay. Maulawa kiti anak ka. Sige. Inton, agsubli ka, Francis. Awitam tuman ti marriage contract yo ko ni Maray. Awan mo Attorney. Anya? Ay, ado atak-tak. Ti aramida manak ko. Bayam nga minen, day ta anal-anal nga bagbagam ta nagsina kayo meten. Kun bugos mo gayam ti kasaryaw. Ngaron nanang. Ang ngaron-ngariyatak nanang. Ang ngaron-ngariyatak. Relax, anak. Si katiluge no kasta. Si katimaatake. Kaya mo nga raod. Ay na, katawaan na ka ni Maria no kasta.
Isu abay amon, makasarak tumot na dyan timang bulbulukin ko ano, rin kita, Anya makasarap iti mangbulong ay bagbagam. Damag ka anaon natin damaray kan ti lalaki na. Kati mayab tinagluganan da. Ha? Ti mayab ti aeroplano tatang. Saan? Van. Ti mayab jay van. Ha? Timayab ko ng mga men. Ang mga no eroplano ti kayat mo asawan. Van nga raw. Dayjay avan ket timayab iti rangkes isu anang ultimuran. Anya? Ay na, isu asika, Francis anak. Agmasirib ka, tapno dida kan tunlukwan, takaasi ka mat. Una na, sa anak tun ngagtalag iti oray asino a babae. Ay saan mo't abarok? Pilyum laeng, dagiti pakigayimam anasaya at a babae. Saan aday tay mangluko, wano dakas sa babae. Oh, naidaytan. Puno ti kunanina ng mo, Francis. Agmasirib ka, tapno saan ka amaylawan. Puno saan nakaalukon ka sino man. Saan ka ngagtalag anagos. Tingitingam pa dagiti bambanag. Naikat nga minan na nga ayat. Ditan gagayam, tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Agmasirib ka, anak! Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.